Čaute všetci, teraz tu je Severiesca, hráme Left 4 Dead 2. Minule sme skončili DCTR a presne tuto sme skončili, ale nedalo sa to uložiť, tak som prišiel za svoj 6-stranný granátomet. A dneska tu máme hostia. Nie, počkaj. Sindinku. Pozdrav. No. A Martin, ty si zabudol. Hyperaktívny. Čus. Áno. Tak poďme na to. Tak jo. Môže ísť první? Mne sa páči. Martin povedala, že môže ísť prvá. Mne sa páči. Děkuji. Zraz ťa bude Gordon Freeman. Krompáš. Pačidlo. Any ideas? Minie sa dlho. So I just been thinking Jimmy gives stock cars around here somewhere. Ty sme tu stále hyperaktívni. Pass it up, and I'll drive that thing to New Yeah. Orleans my damn self. I think the little guy's onto something. Let's give it a shot. Takže teraz ako ideme? They don't fill up these tanks. No, ja som dole. Want some gas. No sme točíme, že Ja nikdy si nám to pôjdem zo nevidie. Cindy a nechám Rastika a Kojiho. Áno, nechajte určite. Proč nemůže být holka? Let's get some gas. Lebo Martin je gentleman, chápeš? Proč jsem Alice? Ty prvú, chápeš? Ne, tak o to mi nešlo, já se chtěla být tam nahoře. Asi ťa tu zapálím taký. No si. Tak mám jít nahoru? Nie, ty tu ostaň. No počkaj. A S tebou ide... Kto má snajpru? Máte niekto snajpru, že keby ma niekto chytil? Nečakanie za... Počkaj, s kým ide coach? No, coach nie. chodí se mnou. Počkej. Nešla Jo, si coach jde se mnou. popalíva? Popalívka by si nešla? Nie. Tak mám jít nahoru? No. Rastik, ostaneš tu so mnou? Nie. Ty mi Prečo? niečo urobíš. Ja ti nič neurobím. Coach chodí se mnou. Nahoře jsme tři a ty si dole sám. A máš to? Rastio, poď sem. Nejdem. Toto po schode dokončíme. Dobre, tento tu ma radšej nehal, tak? Prečo toto tu už není Dobre, tam polautomatka? už sú. Kde je polautomatka? Ty kokso, je toto možné? Koko. Jak takto môže niekto vypadnúť? Však tam nemáš ani sklo, bože. Potiahni sa trochu. Dobre, som ticho. Mě zajímalo, jak si tě povedlo. To by sa ani v reálnom živote nepovedal. Zase som chcel povedať namiesto... Čo je Jakože to vlastne? Čo to má v ruke? Čo? Čo to má v ruke? Hasák? Neviem. Nie hasák. No hasák. Nie hasák je to niečo iné, to je... Pačidlo. Ale ty si už mal v krompáč, hej? No, a mňa aj tu ideš obviňovať, že neviem. Je tu někdo se mnou? Ty krompáčom. Jo, nechceme tu samotnou nahoře. Nie, ale s tebou není coach? S tebou není coach? Ne, On ide so mnou? ne, protože... On ide so mnou. Jo, protože ty jsi minule spadl a on... Ja, tak ja idem po tie paliva. Jú. Martin. Chill notes! Za tebou. Pás! Blbec. Ježišmarja. Ty vole. Užel. No. Boterovka vysvetľujem. Proč jsme tu zase tři? Zišiel by sa do granátomet. Hop. Ruším tu Huntera. Dobre, Martin, ja idem k tebe. Počkaj, s kým ide? S kou ideš s tebou, dobre. Ja som zrušil Huntera s menečkom. Nezrušil. Zrušil Nikto to menečko. nevidel, hej? Ja som to videl. No ty si to mohol vidieť. Nikto ti to nepotvrdil. Ups. No, Šajze. říci oni tady. Áno, presne tak. To je tu. Kto tu je? Tanči. Ahoj, oběhnu. Ahoj, děkuji. And is coming. Nemáš boomerovú žlč alebo niečo? Nie. Ja si to na automatku? Takže to už nepomáhá. Nie, však, že tam není. To si ty hodil po mne. Když... Je hore, ešte dole. No, nechte si ho dole, jo? Nie. Aha, tam je. Nazdar, Vážne? jak je. Prečo? Jockey, Martin, help me. Vieš čo, mne to môže byť... Zostreľ ho aspoň za mňa. Keby mi tu každý nezavádzal a ty by si nebol za sklom. Ušli mi náboje. Nám. Mám molotov. Ja si tu Jockey odtiahol do šikmej uličky. A ty si protože už se mnou není ani coach.
Máte ještě toho tanka někde? Ale ide Joky po koučovi, kouč mi jde pomůct. No a já nemám naboj, takže já jdu za váma Dajte jdu. defibrilák. Defibrak je vždycky hore, úplně. Já ho mám, jestli chcete, teda jdu Já po něj. ho chcem. Joky, ty kokso. Teď musíš počkat, jdu pro něj. Dobré. Mám sekeru aspoň, i když teďko. No jestli mě chytne tady tenhle smoker, co je právě tady, tak jsem chytí. To daj. Dúfajme, že nie. Zišlo by sa hymnu. Troška. Najlepšie bolo, keď ma Rasto nevedel nájsť, lebo som bol čierna baba. Medzi zombikmi. Áno. Rasista. Za tebou. Dobre. Já vím, že jsou za mnou. Ale mě zajímá, kde ležíš. Tam niekde v strede som. Já už tě vidím tady. No pojď. Kokso ešte 6. No. Dead. Aha. Yes. I still alive. Počkej, kde je moja? Kde je moja brokada? Kde je moja brokada? Tu je moja brokada. Hapička. Dobre, ja idem na to druhé poschodie, pokiaľ to je to ďalšie. Mám Joky. Joky je svinia. Hádžem. Ten, paráda. Ešte, že to spadlo. No minule to taky hodil na střechu. Dobre. Hop. Hodil něco? Ne, to bylo. Tu mám ďalšie dva ešte. OK. Molotov, paráda. No to mám. A díky. Jedno. Smoker. Rasto, chytám druhé. Hop. Ju adrenalín. Je. Charger. Charži. Na bok. Zavádzajte zombici. A dúfam, že o tom viete. Lebo tak nezavádzať by nevedel nikto. Ty kokso, je tu Hunter. Máte snajperu tam niekto? Tam máš snajperu, Martin, zo snajpery ho. Na toto. Na stole. Veľký nás sa nedostanem. No tak ty, dobre, tak ja už asi končím. Čo už? Šivory boj. Ne, defibrilátor už nemám. Ja viem. Ale... Je to sa zabota? Hunter tam je. Na Counterovi sa to dalo. Tak ale Counter. Je dobré. A ďalší. Nechcel. Aj, už rank mají led hoze. Mám pocit, že přijde tam. Ne. Myslíš? Nemyslel. Snad vám pomůže molotov, já jdu pro ten zbytek to. Mám je Joky. Ne. Ako ma Mám mohol Joky, trafiť? ma Ako pomôže. ma mohol trafiť? Kouči. Bože. Děkuji. Ale ako ma mohol on trafiť, keď som bol za 3 stĺpmi? Daj to! Dajte to! Jo, ty si prdel? Cindy, I believe you. I believe in you, ale dobre, neriešim. Jedno. Už jo. Ja Ale počkám vy na střílejte. koniec. Ja počkám na Střílejte, koniec. jo? Ešte dve tieto, ty kokso, dva tieto. Ďakujem. Střílej! OK. You're dead. Děkuji. Ale lekárničky by ste mali mať ešte na tom pulte. Nemáte? Jo, jedna tam je, vem si. Však ty máš, Martin. Ja mám jednu. Ale u mňa sa hodí vždycky. Tak ale bežte po toto. A mě Hunter. Ty coming. gentleman. Ticho. Škoda by ťa dali dole. Because I say. Jo, děkuji. Ty, Martin, chceš tretí pohľad sám seba? Nie, nechcem. Tuto mi to nepomôže, na dodgebale mi to pomohlo. No. Bože, čo keby ste išli po tie kanistre? Netentovali No sa. tak nejdříve by bylo snad důležitější nějak se tady zařídit, ne? Ja počkám. No čekaj. Já už jdu. Už ne. Někým i... V pohode, bacha, niekde tu Joky bude. Musíme tu zastred. Střílej. Rád by som, keby som aspoň cez nich niečo videl. Smoker. No. Because I say.
Teraz som hore behne Horda. A coach si tam v pohode, ty kokos vyhilovaný. Aha, ja žijem, ja žijem. Pohoda. Ne. Ne. Žiješ? No, No! Choďte všetci na bok. A teraz všetci vzhúru, kde to je, počkaj. A kde sú tie kanistre, prosím? Ja ti poviem, na prvom poschodí. No, ja sa všetko, počkajte. Chod tými druhými schodami a obiť to celé. Takto? Nie, druhými. Počkaj, ty sú kde? Ty sa choď vyhylovať hlavne. Nemám čím. Už tam není lekadnička. Týmito schodami a potom to obiť celé. Okej. Trošku sa tackam, čo už. No ale dovtedy mi aspoň môže ostať tých 10 HPčiek, pred chvíľou som mal 15. A prvé poschodie, a kde teraz? Dookola. Naopak, na opačnú stranu dookola. Nie, tadiaľ to. Je tu tiež vchod. Dobre. To som asi iba ja chodil dookola. Asi iba... Zabil Charger. Bože! Zabil? Ja, jasné, akože, jasné. Ste tam už? To sú poslední dva. To dáš! Čo máš? A opovaž sa tu skapať, Martin. Ja vidím, jak slyším smokera, ale... Nie. Jo. Máš adrenalín? Horší tank. Nie, Tak nemám to nič. spadni, zhoď to dole a one bežte to kokso. Ej, dělejte tu tank. Já už... Druhé. We need this. Leze za váma zpět, jo. Tak to tam zhoď a bež rýchlo, ty kokso. Z pitíka treba dať. A bež dole, môže nekaj strejdeme! Dělejte. Prečo som skapal iba ja? Lebo ja som tiež skapal, ale si ma vyhyloval. Leze za váma tank, tak dupejte. Vole, ty si daj adrenalín. Áde, teraz ešte toto. Já to si prdel. Nie, nerobíme si prdel. Maybe. Dáme Martin, rán. na poctu Rastovi. Áno! Na poctu mne! Vieš, teraz by ma zabilo, keby ste resetovali tie kanistre. Ne. Teraz tak je dole. Hop! Ešte není, tak strieľaj po fanku. No. Nie. Ty asasín! Yes! Slap my Slap my hand! Yes! Na poctu Rastovi. Áno. Je tam. Asasínka zomrela. Cindy, ty si zomrela? No říkám, když mě se zimou tank. Ja ti vás zrušila jak Assassin, co to vyšiel. Ty si strašné hovado. Ja viem. Dobre. Takže toto bol The Center. Konečne. Koľko to má ešte tých epizód? Potom Čo to? povedzte nejakých 20 No má to. Má to dosť Za veľa. 10 určite. Počkej, jakých epizod? No veď akože ako teraz je bude decen- karneval a potom Jo, mapy. no mapy, tak. No, Kokos. Dobre. Takže dúfame, že sa vám to video páčilo. Takže dajte like, odber a vidíme sa v Ak ďalšom sa vám videu. niečo nepáčilo, napíšte do komentu, čo sa vám nepáčilo, ak sa vám všetko nepáčilo, tak Tak ahojte.